Alia. समुद्र कूल आड़े बुलुचु मुनोड़िया खाऊची समुद्र की लहड़ी मनोरमा दृश्य किंतु ढेउ मारिक आसुची टाटा जो फाटी टाटा पकिया रखी कथा समुद्र कूल बुला हम समुद्र कूल न जा देख कि जरे ढेउ मार्जी साउंड होजी कि सुंदर नजर देख समुद्र ढेउ कि जरा आसुची कि जो ढेउ मार्जी मकरे देख कोपटे जीवा से पटे आस बढ़िया मजा बहुत लोक भी मन आर दृश्य उठाउछन्ती कि जो लहड़ी मार्जी नुह ये साउंड होजी माने के जान लंबी जना पड़नी नुह न भांगे से कौन देखियो Wow, very nice. समुद्र हमारा फोटो उठे किजरा आसुची लहड़ी एइरा करे आसी डेली सर्कस मारियो गाड़ी रा बोलिए केते 5 कत तो ओने रान कहया वाह एरा पानी आसला बोधे ये साउंड है कि जल्लो हड़िया सुजी ये अजी बिना डर लगुच देखिए पानी वाह कि देख कि सुंदर लहड़ी मार्ची समुद्र रे बहुत सुंदर दृश्य देखा मिलूँ बहुत लोक भी आसछन्ते लहड़ी देखापी ढेउ कि मारी मारी आसी बहुत सुंदर लगे देखापी बहुत स्पीड आसूँ पानी केते जोर पानी आसूँ
फोटो रंत फोटो आई दिया वो डर लगुच जाऊे समुद्र पानी टे उपभोग करूँ पानी मजा टे उठेगा पानी बहुत मजा लगा देखा साउंड हो स्टोरेज फुल है बाली खसी जाऊँ पैंट खसीगला हे मो जोता रे अबे ओदा हो गला जोता ओदा हो गला बहुत मजा लगुच ठिया हवा में चंद्रभागा बहुत जोर ढेउ मार्ची ये की जोरा आसुची ढेउ मकरे के देख जाऊँगी मोरे पादर बाली खसी धसके दौची नुह आखि मजा लगुच बे पाद को आसी छुची मयस न चल हमें पड़े जय जगन्नाथपुरी पुरी गले टे आसलुनु पूर्व जगन्नाथ दर्शन आम सी बीच जीवु सी बीच टे स्नान फान करी सन्ध्या ठाकुर को दर्शन करूँ ब्लू फ्लैग बीच और आग को जा पड़ो पूरी बहुत दर्शन करने बहुत गहली अच्छी पूरा चांगा चांगा लगुच घर बम्बलोड महादेवी बम्बलोड 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 ये बम्बलोड 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 ये वीडियो वीडियो कर दिया ओ ये वीडियो वीडियो कर दियो रे बड़े आजिगले
ନିଷ୍କାସିତ ପାଞ୍ଚଳ ବାଣ୍ଡର ବେଳର ସେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ କି ସରି ଓ ସରି ଏଟା ଗୀତ ଦେତ ଛାଡ ପୁରୀ ବିଚ୍ ହଁ ପୁରୀ ବିଚ୍ ପାର୍କିଂ ଯୋଉଟା ନ ହବ ହେଠି ନେଇ ଲଗା ବାଣ୍ଡ ପାର୍କିଂ କରୁ ପାର୍କିଂ ସବୁଠେ ତମେ ଯୋଉଠେ ଥୁଅ ଆସିକି କାଟିଦେବେ ତମେ ମୁଁ ପୁରୀ ସିଧା ବିଚ୍ ବିହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରା ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଥୁଅ ଟିକେ ହେଲା ସିଧା ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ହିଆଡେ ପୁରୀ ବିଚ୍ ର ଦେଖା ହଉଛି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଯୋଉଠେ ଥୁଅ ଏଠି ଯୋଉଠି ପାଇବା ସେଇଠି ପାର୍କିଂ କରିଦବା ଲୋକ ଗାଧଉଛନ୍ତି ନା ନ ଓ ଦେଖିଆ କି ନଜାରା ଏଇଠି ଗାଧେଇବା କହୁଛ ଏଇଟା ଯେ ଆଗ ଆଡେ ନାହିଁ କି ପୁରୀ ବିଚ୍ ଦେଖ ଭଲ ନାହିଁ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଏଇ ବାଣ୍ଡଟା କହିଛି ଆମର ଗାଧେଇବା ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ପରା ଆରେ ଅଟୋରେ ଟିକେ ବସିବା କି ବସିବା ବସିବା ପାର୍କିଂ କରିକି ତାପରେ ଆସିବା ଆଗ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛ ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ଏଠି ପୁଣି ଗାଧେଇବା ଦରକାର ନା ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲି ଚାଲି କୋଉ ପଟେ ଯିବ ଛୁଡ଼ି ବୁଲେଇ ବାଲିରେ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାଲିରେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହଁ ଛୁଡ଼ି କଥା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଖାଲି ମଜା ଗୋଟେ ଆଉ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାର ଦେଖିବନି ରେ ହଁ ଦେଖିବା ହଁ ଦେଖିଆ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାନି ଆମେ ସଡ଼କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆଗକୁ ଚାଲ 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 ନଙ୍ଗଳା ହୁଅନି କାହିଁ ନଙ୍ଗଳା ହଉଛି ହଉ ହଉ ତମ କଥା ହଉ ହଗିବି ହଗିବୁ ଆରେ ହଗିବୁ କହିଲାଣି ହଗା ହଗି ହବନି ଏଠି ହଗା ଏଠି ହଗା ହଗି ନାହିଁ ଏଇ ତ ଏଥିରେ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିବୁ ଶୌଚାଳୟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଗାଧେଇବା ସେଇଥିରେ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିବୁ ଏ ବାଣ୍ଡ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ବାହାରେ ପାଣି ଆଉଛି ହେଲେ ଏପଟେ ଏପଟେ ଲମ୍ବି ଅଛି ପୁରୀ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନଜର କଣ ଦେଖିଛି ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଏରା ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶୀଙ୍କର ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ଏଠି ରଖିଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଘୋଡ଼ା ହଁ। ଏ ଦେଖି ଆଉ ଚିହ୍ନିଛୁ ଏଇଟା ପୁରୀ ଯିବ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ବସିବ ଘରେ ଖାଲି ଫିଟ୍ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ବସ୍ ବି ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ବସ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟେସନ ହଁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ଅଟୋରେ ବସିବା ଯୋଉଠି ବସି ପାରିବ ଆଜି ଅଟୋରେ ବସିବା ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା ତମେ ଯୋଉଠି ବସି ପାରିବ ଏ ଅଟୋରେ ବସିକି ବୁଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୁଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳରେ ଏରା ତ ଶସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବାଁ ପଟେ ନାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କି? ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୋଉଟା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଇଏ ନାହିଁ ବସିଲା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶେଷରେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବସିବ ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନୁହଁ ଦେଖିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆଉ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗଲା ଆମେ ତ ଏଇଠି ରଖିବାନି ଆମେ ଏଇଠୁ କଣ ଏତେ ବାଟ ଆସିବ ଚାଲି ଚାଲି ଆଉ ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଲମ୍ବିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଥୋଇଦେବୁ ପୋଲିସ ଆଇକି ବାଡ଼େଇ ଦେବେ କାଚ ବାଚ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଅଛି କାହିଁ ନିଆଯାଉଛ ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲେ ପାର୍କିଂ କାଟିବେ ପଇସା ଦେବୁ ପୋଲିସ ଆଣିକି ଛୁଡ଼ିଦେବେ ନା ନା ଏମିତିକା ରଖିବା ଯୋଉଠି ରଖିବା ଭଲ ଇଆଡ଼େ ଗାଁଟା ଗାଧେଇ ହବନି ବୋଧରେ ମକର ଖାଲି ହାର୍ଡ କରିଦଉଛ ପାର୍କିଂ ସିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଲେଖା ହେଇଛି ପାର୍କିଂ ହବନି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଥୁଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଇକି ବାଡ଼େଇବ ଚାଲୁନ ଆମେ ରଖିବା ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବ କିଆ ବେକାର ଟେନସନ୍ ହେଉଥିବା ପିଟାପୁଟି କରିଦେଉଛି ଅସୁବିଧା ବାହାରି ଯାଉ
ଗୋଟେ ଇଆଡ଼େ ବି ସେଇଠି ପାଣି ଟିକେ ଶୁଧିଲୁ এই হোটেল লাগি না ମିତ୍ର କେ ও হোটেল হোটেল ছিল লাগে হোটেল ଗାଳି ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛୁ ମ? ଏପଟ ଅଟୋ ଫଟୋ କାହିଁ ସେପଟ ତ କେତେ ଗୁଡିକ ବସିଲା କେତେ କହିଲ ଥିଲା ହଁ ଏଣୁ ମାଏ କାଟୁ ନା ଗାଧଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ରହୁନ ଦେଖିବନି ନା ଖାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ପଡ଼ିছে କିଛି ସବୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ କରନି ଏଇ ଦି ଜାଗା ଆଉ କଣ ତ ଘର ଟିକେ ଆସିଲୁ ହେଇଯିବ ଓ ହି ପାର୍କିଂ ନୋ ପାର୍କିଂ ଲେଖା ହେଇଛି এটা নো পার্কিং লেখা ହେଲା এইটা ନୁହେଁ ରାପ ଏ ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାର୍କିଂ ଘର ଏଇଠି ଦେଖ ଆରେ ବ୍ଲକ୍ କରାହଉଛି ବ୍ଲକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଯାଉଛି କୋଉଠି ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ୟାକିଂ ଚଢ଼ିବିନି ପ୍ରଧାନ ଶିଖିଏ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ପାଣି ରଖା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମାରିଲା କାଲି हाँ चल माटी में पाप दिया पूरी में उल पूरी में उल हेलो तो बोट टे कौन चल ची पानी रे ଏମିତି ଯୋଉ ଗାଧେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆହୁରି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ନଜର କିଙ୍ଗଟା ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ କିଛି ଦୂରରେ ସି ବିଚ୍ରେ ବାହାର ନଜର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ବାହାଘର ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଗହଳି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମିତି ପବନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବାଳୁଟାକୁ ଏସିଟା ନଗେଇ ଦେଇକି ଖୋଲି ଦିଅ ରେ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଅବିକା କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବି ଗହଳି ଅଛି दिन ठारू राति बहुत गहली रोचे एठा को बहुत दूर यात्री आसुंती एठा को बहुत दूर दूर यात्री बुलिया को आसुंती ठाकुर दर्शन पाई बहुत देश विदेश बहुत राज्य बहुत
प्रकार शंख अच्छी देखु नदिया भाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आउ आम बर्तमान सी ब्रिज क्रस करचु पूरी बड़दाण्ड को जावाईका प्रभु डोरी लगी देखु भाई मैंने आम बहुत उदारता सहित पूरी बर्तमान बुलाया चेष्टा करें जापारे गहली माध्यम आम बर्तमान बुलुचु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भव तुम्हें जय जगन्नाथ नीलाचल निवासाय भल पतित पावन बाना दर्शन करेंगे आम जाऊँ हाँ गाधुन राति भी देखो सी बीच रे बहुत लोक अच्छा राति भी गाधौंट बहुत गहली हो ना राति से कारटा जाऊनी कि आमको जा बहुत गहली अच्छी देख मंदिर के रहा मोर कहीं दिशुनि गोटे ट्राफिक बहुत गहली अच्छी गुप्ता डिस्ट्रीब्यूशन अरे मैं हूँ ना टेंशन क्यों आगे दूर रहा मंदिर है आहरी तथापि तक के लगे अपेक्षा कर टे लास्ट सफा ना ए मंदिर जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ देखो मंदिर शिला এইটা দেখা যাচ্ছে সিনা চালিব 2 কিলোমিটার মন্দিরটা এইতে দেখা যাচ্ছে দেখ এটু ভাবনি 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার কাটি উন্ড দ্বার রইতো এটা দেখা যাচ্ছে না এইটি বলি হ্যাঁ এইটা নয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে দেখো এইটা বলি যে কম এইটি वाला 5 কাল সকাল পৌনি দর্শন করে আমরা হ্যাঁ সকাল ফটো উঠে আজ হাতড়ে উঠে রাত্রে উঠে আজ গোটে মঠরে আজকে সোনা দেখে উঠলে রাত্রে উঠে আজ গ্রিল হোলা হয়েছে সেইটি উঠা नहीं वो एक्टिवा ट्रक ये जो क्या और बाकी में एक्टिवा ट्रक ये करो शिलापुरी जय जगन्नाथ यही पाखे पाखे देखा ना दूर आहरी अच्छी दूर ये देखा 500 मीटर ये भी देखा 500 मीटर पूरी मंदिर शिला किंतु पूरी देखा बहुत दूर रही आम गाड़ी पार्किंग कर चल चल जीवु दर्शन कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखो आसतु ओडिशा सारा लोक भाई मान मोर अनुरोध पूरी टे बुल जातु बहुत दर्शनीय किंवदंती यार बहुत गुड़े अच्छी तो मोर कहवा मुताबिक भाई बहुत आनंद पुलकित हो जाऊँ जय जगन्नाथ
ଏପଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କିଛି ଦୂର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦିଶୁଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ଏଇପଟେ ପଚାରିବା ଦର୍ଶନ ଲାଇନ ଏ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା ସେଇଠି ବସି ଯାଇଥିଲେ ଥାନ୍ତା। ପଳେଇବା ଯିବା ହାରି। ହଉ ଚାଲି ଯିବା ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଜଣ ଖାଇବେ ନା ଆଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଲେ ଟିକେ ମଜା ଅଲଗା। ଦି ଜଣ ଖାଇବେ ତମେ ଖାଇବ ନା ଆଉ କିଏ ଆଜି ନାହିଁ ବେଶୀ ଗହଳି ପାଇଁ ନାହିଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନ ଗହଳି ଥିବ ନା। ଏଇଟା ଗହଳି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଙ୍କି ଗହଳି ହେଇଯିବ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପକେଇବାନି କି? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆରେ ରାଜାଙ୍କର କୋଉଠି ରାଜାଙ୍କର ଗଲା ଦେଖେଇଲୁନି ଟିକେ। ରାଜବାଟୀ ଗଲା ହାରି ଆଉ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଗଲା? ଏଠାରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର। ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଧିକା ଅଛି କାହିଁ କହିଲୁ ସେ ଚିରାରେ ବୁଟେଇକିରି ଏରାକ ସବୁ ଦୁନିଆ କରି ରଖୁ ନହେଲେ କମ କରିଥାନ୍ତା। କମ 8-10 ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଯିବୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି। ପାଚେରୀ ଗାଁ ହଉଛି ନୁହଁ। ଏବେ ଇଏ ଆସିନଥିଲା 5G ସରିବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହବ ବୋଲି। ମାସେ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ନା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ତ ଫୋନ୍ ନେଇ ହେବନି। ବାହାରେ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେତିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିତରକୁ ତ ଫୋନ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ।
एपटे बहुत गहଳି अच्छी आम एपटे प्रवेश करूँ महाप्रभु दर्शन पाई फोन टी रखिक बाहर क्या देखी जीवु कारण फोन भर तो आला ना पुलिस जगी जय जगन्नाथ दक्षिण द्वार पट जीवु पिंड दिया हो ना मंदिर चारि पाखे बुलु अच्छु मंदिर भितर प्रवेश गर्नु पूरी चारि पाखर देखो सब भांगी गुंड कर चारिपट जाओ भांगी कुछ हाँ पैसा पाई ना जगह पैसा सब पैसा टोटाल है घर थी तो भांगी कुछ पूरा कम पाटितुंड कि दुनिया पाटितुंड खाली जो बचो दीपट जाओ चारिपट जाओ काचे सब लेबे न हां मंदिरटा अलग प्रकार देखा मंदिर माने ओडिशार मुख्य ये प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पूरा आम सरकारी अलग नियम कर जहाँ बड़ मंदिर विश्व प्रसिद्ध मोर पुरी तले सब पत्थर तले सब पत्थर घर बना हम ऐसे जो এইটা কি এটা কি দ্বারা এটা কি দ্বারা পঞ্চায়েত आम कही पश्चिम द्वार ना कौन द्वार दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सेटा पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एपटे एका कथा नुह कि आम आइले एपटे एपटे बुलिकी जा ये कहीं सजा हो जाइए चंदन यात्रा भर हो ठाकुर चंदन यात्रा कौट हुए सब आज ये देखी ट्रेन मरा काली हेपटे मरा सब यात्रा हाका हो सब काम चलती सब काम चलती 15 दिन मास भर कम्प्लीट हो
ଗୋଟେ କାମ କରିବା 3 ଜଣ ଯିବେ ଆଗ ବୁଲି 2 ଜଣ ରହିବେ 3 ଜଣ ହେଲା ଆଉ 3 ଜଣ କାର୍ଡ ଦେ କାର୍ଡ ଉଲେଇଛି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନି ପାର୍କିଂ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମେସେଜ କରି ଜଣେଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ବର୍ଷା ଜୋର ପକେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ପକଉଛି ବର୍ଷାରେ ବି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।